kumsan ni som ni kumthar rualin ripui thar covid-19 chuan khovel atuama khoiramma ain pe man lo thiamna le man ruai na tin lova sarkar ro puile liana piang antlom lian ting mai ane chu ripui do ne tu nei lo chuan India ram aron luta Mizoram sarkarin ral kheldar voin alo in ral ringlok le Mizoram aron luta ka phei chuan kan himna tur kan ngai tua khovel ram dang te ang bokin mai tuamna le kutti faina te kan in chan lova damdo in te phei chuan an man ro mu theyang ang dap chopin mai tuamna le PPE anin thrui chopa he hridowa ahmat tong omdang force VLTF le YMA duty te phei chuan heng in thuamna hi anin dai lova mamona alian hlene chu mamona phurhutur chuan min pele mangchang riaten aizola tanga meyal to chu ron chomkain tarik ni somni pasari thathum sangni somni akhan he in lian lem lo tak puan thuina dora hian anin bunta a tlomngaya champhai district puma mai tuamna le PPE in dai lona sukyang turin bakche riau le khola te anleka volunteers on PPE covid-19 chuan bul antranta ne an bultran hi ro pui lo ma se an na thoi ro chu soinep thei ani hau om love he pola tel tur hian social media kaltlangin tlom nga in anin pe a mani in lama athuilam na thok thei anjong ngal boka nirei lo te chungin mi somli panga an mungal thuaya hengba ka hian manrola khom tu le asem chua ko nga pui bom tu an nei nual bokane in kharkhip na kalphung thak danglam ani ta ka khan mani chung ko na tho theiania mi pasari ta chuan chung ko har satna wangle lo thei lo wangin an chol san angaya mi somthum pariat ten ani na theu athui na ngor takin an thokle tangar ngar ane an mun puilam tan po na atam khop mai manrola khom te azai sem chua tranpuina sumle bungrolo zia felbaka hunan nei angin athui na te an thok tel bokane bultran hani atangin mithanem ngai le infalten poisa le man ruwa an chung khoma chumi mangchuan mai tomna le PPE lo omsa entonin asiam na an thokta a mipui himna tura thok tu pol rang VLTF te nitina wak chuak chanchin bumi te ramria medical duty te mipui ven him na thok tu police ten inven na man ruwa an nei lo chu tuam turin chhun zan zomin ma an lata a mipui ta na thok te ber an him lo chuan mipui kan him don lo tila chu thil chiang ane meiche om nem ania nileng ba ka zan khotai rek thlenga na thok kan e wangin beidon rum chang le top san handu chang te po an nei hial thina an thian then khatten har satna wanga an top san nu le mani na tho theiani ta ka khan mani chung ko na le manin lama te po puan thui tur thahnem takin alo muak er ura mani mi mal thil ngai tua chang te phei chuan top san mai te po du hialin an hanin ron khom nak hloma he ripui kai ol sam le lau om tak hian Mizoram aron lu bel vai ro chuan Mizo mi puite kan pul huk theiani tian ria a chumilaka Mizoram venghim tura thok chuak mitlom ngai tam tak anom ti pon ria a kan soita kang khan chung ral veng tu te chuan an kai pal ani nga chuan kan na sadon lo si tin atobrak thlengin mani hre ompo poisa lo le sumle pai an tho chua vena tur te po thlahlel hlei thei lovin leile na kut ngata nunglam hoi chu kami nitla kanilo tiang deuh khan bul antran toa atop thlenga thok turin anin pepum hlum ta ne harsat na sang an to zinga mitam zokin kolphetha chakna mang khol nen mi hring thak hek zongin puan an thui toa
chuti lain fura intrana dan pa ngain electric supply amu malme ulawa changka na ina kalsan to hluihlon khol tuai thar atru leta a kut thamang ngein puan chu an thui chhun zom leta ne in Kharkiv lai ani awangin an siam sa te sem chuak turin veiwana konga harsatna an tok le boka VLTF te purin asem na an thok zeta VLTF te chu pureng thei an ni big lowangin lir thei nei ngam tlak te somin an mani ngein an sem chua atul zui leta a Champhai PPE Volunteers Association ten Champhai VLTF semtur thoselen za somnga lai mai miron pe a lomom kan tilia district level task force angin lon thu ka soya tin he anni association ni tira tang to khanin nasa takin an thiam na te mangin Champhai mi pui te duty te an lo tran pui thina mask te hi thosilen pi alama PPE kit khami asu tang chi te khan thuya an thalea volunteers te po an chunga hianin an lom hlea tin hun sang po an ni ang hi an om nin kan thria district tanga maro chu kan district mi big hi chu an fak om le zual na em chu ti hian muna minon pe thapa an order ang te minon pe thap thei hi alom om hle ni lo me sub headquarters YMA anti COVID-19 squad te chu ramria ralwengin an chuak don tin riatin anin beltur thuam tele thosilen chu an kova in ngata ngain bul an tran pui le bokane COVID-19 ripuin khovel atuama khovel mi fing kan nyun phuma khai lak ka chutiang bukin Mizoram po mi pino kuen hin thena ti in sokhan halak na troi o min civil society from te po kan thena muala kan dan tuan diploma Champhai district po sabet po ta YMA te branchu YMA te duty in tuna hen kan fe chuak me tania chuti lai chuan kan mo ngoi ngot mask te PPE te le til dam thosilen te ngin kan mo te mi lo dap khom pui tu for PPE volunteers Champhai district alo reng mai hi kan pa nei tak zeta hetiang ang thalai mi pui ta na rong bol na vil rupua pen chuak kan han nei hi van nei kan in pialom ompo kan titak zet ani an hun kalzel tura du sakna dan chungin mi pui ta na rong bol chun som ze turin du sakna sapet ko ta YMA Champhai chuan adan tak zet ani min phalte hne na tangin sumle pai tranpuina atling khom vezela sumtling khom atam miaw lo wangin rohman na siam thiam a har thin hle chuti ni mek lai chuan tam tham tak dong se an thain atlin lawang ti te an hlawe mek bokane an chet vel na hian taksa pialama rilru le ngai tuana thlengin a ngong na sa hle ane heti chung hian kumsang ni som ni me ni kwa thleng khan mai tuamna sangli zariat somthum pakua PPE zanga somriat pahni thosilen za somriat disinfectant solution liter som panga hand sanitizer liter ni cotton suit hak somli pali le lukhum somthum pathum te ansem chuak to a tranpuina sum andon to chu cheng sing sari sang ni le zathum ania cheng sing sari zahni le somli an mang chuak to boka an kut chuak te chu duty te chuan an chhor tangkai tak zet tane Champhai in he ripui a dona chanchin tingai nom tu ber pakhat tania engtika nge he ripui hian min kian sanang ti chu hriat ni lo ma se nakin zela COVID-19 dodan soyani piangin heng miro puite na tho hi mai thei ani to don lova soiban thei ani to hek lowang